wants to fight for Israel. His hand. Oh, his hand. Insiden kontroversial terjadi di ruang sidang Kongres Amerika Serikat ketika seorang pensiunan marinir yang memprotes kemungkinan perang terhadap Iran diseret keluar secara paksa hingga diduga mengalami patah tangan. Peristiwa tersebut terjadi saat sidang yang membahas isu keamanan dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pasca konflik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, pensiunan marinir bernama Brian McInnes terlihat berdiri dan berteriak menolak rencana keterlibatan militer Amerika Serikat dalam konflik yang ia sebut sebagai perang untuk Israel. No one wants to fight for Israel. His hand. Oh, his hand. Protes tersebut memicu ketegangan di ruang sidang hingga petugas keamanan berusaha mengeluarkannya secara paksa. Dalam proses pengamanan itu, senator dari Partai Republik, Tim Sheehy, terlihat ikut membantu aparat keamanan mengangkat dan menyeret McInnes keluar ruangan. Namun situasi menjadi kontroversial setelah muncul laporan bahwa tangan McInnes diduga terjepit saat proses tersebut sehingga mengalami patah tulang. Video kejadian itu dengan cepat menyebar luas di berbagai platform media sosial dan memicu gelombang reaksi dari publik. Banyak warganet mengecam tindakan keras terhadap seorang veteran militer yang menyampaikan protes di ruang demokrasi, sementara sebagian lainnya menilai tindakan pengamanan diperlukan untuk menjaga ketertiban sidang. No one wants to fight for Israel. His hand. Oh, his hand. Sir. Let go of your hand. Let go of the door. Let go of the door. The senator broke his hand. A sitting U.S. senator just broke the hand of a Marine. Sir. Control your Senate. We're stuck in the door. Okay, sir. A U.S. senator just broke the hand of a Marine. Hand's stuck. A U.S. senator just broke the hand of a Marine. You're a coward. Punk. Yeah, go fuck yourself. Why do you say that? Senator? Go fuck yourself. You're a shit seal. That's why you got kicked out, fat ass. Everybody sit down, please. Sit down, please. Everybody sit down, please. Everybody sit down, please. I'm getting out of here. That's fine. Everybody sit down, please. Is your hand okay? Okay. No, it's not. This is disgusting. Disgusting. Just pull it out. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.